Hello friends, welcome back to another video. Iten tunan schedule chule ATM card Beija Aadhar card na pat iti gpay account hin honwa iti hin man thei di ham chu ka hin vet sa hin phacha apula kun a zone ge phacha ni na ngai pin lan ni na vet pe den avel vel ka in tem ki pat ma song ka min chu la bunga hin ki pan ka video ha apula kun a zone ge ni hin ngai pe ni hin vet pe jin ki pa thu ken se na channel a than hin lung set and like share subscribe hin bol pe la Facebook a kun na vet la lung set and hin follow de you know kain tem ve direct panatin live file kain pi thelo aje chu live file pi ale screen recording na hi impi ham khat bank account ham khat ahung su de teng le blenga umji ta na iten le password ho hin su de teng blenga umji ja chun screenshot na chu hi thelo ja chu camera ka hin kap do thwa tua hi kain sei din na kain le sa den live lo din live bang hin ei wal atila live ki bol bang chu hi lo de na ye chun apula kona phaten ni ngai pe den ven kain tem kin ve masa pena ip bol du ham tile gpay ki download du na kon khana chu gpay yong hi afana den sa hi ji in lawai le na ki download diu cha description le comment a hi link in pe na cha kon na ki download diu tele download chai ten le ip hung dam tile amasa pena hi ti a hi open nin bol na open na bol chai ten ip hung ti dam tile welcome to Google Pay hung ki ti den chai na phone number na ki me na bank to link pa amian pen bank to link pa phone number chu nakimi ade nakimi cha den chai continue na me den ten cha hin na email ma le accept na bolding continue na bol pa de na the bol chaten to I verify your number to verify the bol den cha hin message chi de na account na bank a chu message chi den link hoi lo la wan chi lo den hello le balance na nei lo wa yong le na si ma chu balance na nei lo wa le na hon thei ki lo den na chong chu hin cha cha bona verify hung hi zo ten ipin po dam bank account link na bol na cha yes na me ding na me chai ten le cha hi ep bank na man ham SBI ha ep ha Punjab ha exit bank han na dei dei chu na man na cha hi ken pan ka Punjab bank ka mangin Punjab na ka su de yo ten ep ham te continue na me ding continue na me cha ten cha hi allow bona hi allow na pi ngai na voice so ten cha head du chu sim ni na cho ya le hoi sim ma chu bank na link ham chu na mi ngai na cha chu recharge song ngai ya ten cha hi yes allow na mi ki na mi cha ten cha hi verification dinga chi ki de na account na bank a chu verification chi din cha hi amount hung accept du na hung accept cha ten ti ham ti la cha hi verify your bank account ki ti din cha hi ep ham ti la debit ATM card elo Aadhar card na konan hon di ja chu Aadhar card na mi de cha na Aadhar card na amasang langa 6 digit khu nami elu dena anung lang lo amasang na 6 digit hi nami elu de ATM card ho a helwa ATM card na last digit ho ki mi an ai ma cha hi iPhone Aadhar card na number chu nami elu den nami elu cha ten le network hoi lo je hen ta hi hum ki ne option hum de cha hi create app UPI pin ki din cha Punjab create pin na hi nami den nami cha ten cha hi Aadhar OTP che de na phone a chu cha hi na ko ma chun Aadhar phone number on chu tha ngai na ta na mi ten la chun na Aadhar phone number a chu OTP 6 digit OTP che din chi chun na ki mi elu de na nga ha nu tin cha hin na mi elu cha ten cha ti ki na mi de na mi cha ten cha hi sai ki enter 6 digit bank OTP de na chu chong chu na phone number a hung ki den bank OTP chu iza ham 6 digit den chong chu na ki mi alu ki den na chong ga nga han tin hung lo la hen 30 second tan pot OTP chu chai 6 digit chu na mi alu den na chong ga nga tin na mi alu chai ten chai right sin hin na mi den na mi chai ten la chun chai PTM 6 digit UPI pin na ki me de na the day na ki me the in ten cha hi second na hi confirm na bol na confirm na bol chai ten chun ne account chu ki hong tai na cha ko na chu mi sum na thot nom ham ip na bol ho no ham nang thu na cha ko na chu it sei tham na ki hon ai na ki create do ai tai na man the tai chu ai ne sa he ki pa na bula ko na zo na ge ni ngai pe ni wet pe jen ki pa thu ken se ki pa